umunyabwenge ntabwo arya ivyo ari byo byose, kandi umunyabwenge ushobora kubona ariko ararya ibintu bishiriritse ukibaza ngo nukubura amafaranga, ahubwo yuzuranye amafaranga kubera arabizi narya biriya bintu mwebwe mwita by'agaciro biryoshe, arazi ko ejo bishobora kumuzanira indwara, bishobora kumuzanira ibintu bitandukanye. Umunyabwenge agira amakenga mu bintu ivyo ari byo byose. Umunyabwenge ntabwo yicara ariho hose, ntabwo ataha imanza zose, oya. Umunyabwenge ntabwo yambara ibije byose. Umunyabwenge agira amakenga. Umunyabwenge ntabwo yita mu bintu atamaniye kumenya amakuru yabyo. Umunyabwenge ntabwo yemera ibyo umubwiye ngashireho akadomo, ahubwo umunyabwenge akora ubushakashatsi, ahubwo yibwira n'ibyo utabashije kumubwira bihishije inyuma y'ivyo bintu wabashije kumubwira. Ubwenge ni ikintu c'ingenzi, buzagufasha kubaka urugo rwawe, buzagufasha kubaka business yawe, buzagufasha ndetse no gukomera mu buzima. Ubwo umunyabwenge wa mbere yabayeho mw'isi yitwaga Salomo yavuze ngo ubwenge buzagukuza, ubwenge buzagukuza, kandi ubwenge ngo buzakurinda. Nasanze ubwenge burashobora kukurinda, ko umunyabwenge ntagwa mu mitego iyo ari yo yose. Umunyabwenge agira amakenga, sinzira izo arizo zose ziba zuguruye imbere ye afa gucamo, oya. Umunyabwenge urashobora kumuhamagarira mu kintu kandi kigaragara nk'icyo muduza hejuru, mugabo akanga gukizamo, wowe ukibaza ngo ni ubuswa kuba ataje muri ico kintu. aho yasubuswa, ahubwo nuko yabonye kiri inyuma y'ivyo bintu mwebwe mubonesha amaso. Ushobora kubona umuntu yatakaje umuntu, kabona umuntu yatandukanye n'umuntu runaka, kibaza ati none gute wewe utandukana n'ujya mu gwizatunga akomeye yari kukuzamura ukagera kure, ari ikintu yabonye wewe utabonye. Umunyabwenge urashobora kumwereka ngo harya ahantu hari inzira, ariko akabaza kwicara kavuga muravuze ko hari inzira harya ahantu, ariko ndabona inzira iri harya ahantu irimo urupfu, irimo ibibazo bitandukanye. Raba ibintu birimo, harimo iki n'iki, ariko umuntu umuswa afa kugenda aja hariho hose, ntazi kubaza na perereza. Umuswa mu kujya bukibarabara ntareba imodoka, uzareba umusazi original agiye kujya bukibarabara ntabwo areba imodoka, yumviriye kujabuka abajabutse. Kandi umusazi arya ivyo ari byo byose, we arya byose. Ariko umunyabwenge, umuntu afise ubwenge, ntarya ivyo ari byo byose. Urashobora kumuha ivyo kurya akamanza akabironga, akamanza akabitunganya neza, ariko umuswa afa kurya uko nyene ararahagira. Umunyabwenge urashobora kugurura ifana ntayinwe kubera iki niyumvise ivuga ngo pfu mugabo umuswa arashobora gufa kunywa ko azi ko ari ifana nyene ni ifana. Ariko umunyabwenge aramenya ibintu ingene bikora, maze akagira nawe ico abikozeho. Mwarahizegiwe cyane, turabaye ikaze rero kuri no channel yanyu yaracariyo Ivyizigiro TV. Turagushimiye umaze gukanda sabone cyangwa subscribe. Turagushimira wewe usangiza abandi ino video cyanye zino nyigisho kugira ngo nawe babashe gufashwa. Turagushimira umaze gukanda like, we wandika muri commentaire icyagufashije by'ukuri, uburi kuradutera intege. Umwami Imana ntabure kubiguhera umugisha. Turiko turiga inzira zitandatu zigeza umuntu ku bwenge. Tugiye kubabwira inzira ya nyuma, twarababwiye inzira zitanu, tugeze ku gice cya kangahe cya gatandatu cya kino cigwa inzira zigeza umuntu ku bwenge. Tugo turababwira ibintu bitandatu bikugeza ku bwenge maze ugakora ibintu bikomeye cyane. Ibintu bitandatu bikugeza ku bwenge maze ugakora ibintu bikomeye cyane. Twarababwiye ibintu bitanu, ariko tugiye kubabwira icya gatandatu ari naco cyanyuma gishobora kugeza ku bwenge budasanzwe. Ubwenge ni ikintu cy'ingenzi, aho Salomo umunyabwenge akubwira ngo shora ibyo ufite byose wirongere ubwenge. Bisigura ngo umuntu afise ubwenge aba afise ibintu byose, ariko umuntu afise ubwenge ariko arabukoresha aba afise ibintu byose, kubera ibyo wagezeho ufise amakuru y'ibyo wakoze kugira ugeraho wageze.
ameze. Burya urya muntu ntiwibaze ngo ni umuswa, ntiwibaze urya muntu ngo nazagushikira. Urya muntu azagushikira binabaye ngombwa ashobora no kukurenga. Kubera iki? Amakuru yakugejeje aho uri nawe arayafise. Ikintu cya gatandatu ni ukwigira umuswa mu gihe uri kumwe n'abanyabwenge, cyangwa mu gihe uri kumwe n'abantu bagusumba. Kwigira umuswa mu gihe uri kumwe n'abantu bagusumba, iyi ni indi nzira ishobora kugufasha kuronka ubwenge. Niwicarana n'umuntu afise ubwenge, niwicarana n'umuntu afise ikintu agusumba, ntuze wigere ugirana, ntuze wigere umurenza ugwamo. Uzasoma Imigani ibice byaho 8 were ku murongo wa mbere ugeze ku 36. Ntuze wigere urenza ugwamo umuntu w'umunyabwenge. Subona ko twavuze kimwe muri byo cyo kugendana n'abanyabwenge. Ntuze wigere ubarenza ugwamo. Nimba uri kumwe n'umugwizatunga, ntuze wigere uguma umurenza ugwamo. Abantu bafise ubwenge canke abagwizatunga barakunda abantu babahayagiza, babashira hejuru, babataka, babakomera amashi. Nubwo yokora ikintu nabi, we mukomera amashi umwemere. Abakozi ni muzi ikintu gishobora guduza umushahara wawe ni ukwemera boss wawe, kwemera umukoresha wawe, kumukomera amashi. Binabaye ngombwa ukamukubita kuri stati, ukamushira kuri profile, bibaye ngombwa ukaja umuramutsa mu cyubahiro cishi cyane. Hanyuma ikindi nacu ugakora akazi neza kandi ugashiramo ubukerebutsi ndetse ukabikora neza. Ivyo bizaduza umushahara wawe, ivyo bizatuma n'akazi kawe wowe gakomera gusumba akabandi. Buri umuntu akora neza yubaha, nubwo yabakora nabi uwo muntu baramugumiza mu kazi, ahubwo bigakora nabi bakagerageza kumwigisha uburyo yabikoramo neza, maze akazi akagirane akakabandanya. Ko nta muntu yanezezwa no gukoresha umuswa cyane umutandero. Ni byiza kubaha abari hejuru yawe. Igihe cyose rero uri kumwe n'abantu bafise ikintu bakurusha, bubahe nyenyekea cya bugufi imbere yabo kugira ngo wumvirize ivyo bovuga byo gufasha. Birabujijwe kuguma ugenda kurujya mu gwizatunga muzinanye umusaba gusa mabitanu, ibihumbi 10, mavemire, desamire, akaguhereza wanayaronka ukagenda ukarya. Ubwo ni ubuswa bukomeye. Umwe niwe yavuze ngo sinaguha ifi ntunyigishe kurya amafi, ahubwo unyigishe kuroba amafi. Ntunyigishe kurya amafi, ahubwo unyigishe kuroba amafi. Buri umuntu akomeye ku buzima bwawe ntabwo ari urya muntu aguhaye ifi. Umuntu akomeye ku buzima bwawe si urya guha amafaranga, ahubwo nurya guha igitekerezo, aguha amakuru y'ingene waronka amafaranga. Urya muntu arakomeye gusumba waguhaye amafaranga. Uguhaye inzu ntabwo akomeye cyane, ahubwo umuntu akomeye ni uguhaye ubumenyi, uguhaye inzira wocamo kugira ngo nawe wubake inzu. Ntugume rero uhanze amaso ivyo abantu baguha, nawe gira ikintu ukoze kugira ngo ugire ikintu ugezeho. Abanyabwenge canke abantu bageze ku bintu runaka, reka bakubera isomo, ubigire ko ivyo bazi kugira ngo nawe ubashe kugira icyo ubikozeho. Ikintu cya gatandatu rero, inzira ya gatandatu yakugeza ku bwenge budasanzwe maze ugakora ibintu bikomeye, ni ukwigira umuswa. Nubona umuntu atavuga si uko aba atakintaze. Umuntu arashobora kureka kuvuga ku bintu runaka atari kubera atamakuru abifiseho, akakureka ukarondogora ukavuga, akaguma yikiriza aduza umutwe, wowe ukibaza ngo ariko aranabyemera, ahubwo we ubwenge bwe buri kure y'ivyo uri kuravuga. Umunyabwenge urashobora kubona atekereje ukibaza ngo ni umuswa, wowe ukibaza ngo uri kuramuha ibintu by'ubwenge, kumbe we ni uguca bugufi kuwiwe, arashaka kumviriza mbega uyu muntu n'uruhe rugezo amaze kugeraho mu kumenya ibintu runaka. Umunyabwenge ashobora gukubaza ikintu azi neza kandi afitiye icemeza neza ko ari ukuri, mugabo akakikubaza. Nayikubajije kubera akeneye kumenya icyo nawe cyangwa kumenya iby'iwawe ko biri hejuru yiwe, ahubwo akeneye kumenya mbega kino kintu nzi, mbega wowe ugitahura gute, ukimenya gute, ukizihi iki, mbega we bimeze bite, atahura gute. Kandi ikindi nacyo ntuze wigere
ugumana n'abantu baguma bakuvidura gusa ataco bagufasha batakubaka, ukabura umukozi w'Imana, gerageza ugire nawe uwundi mukozi w'Imana uvomako. Ntugume utanga gusa ibintu nawe udafise abandi bantu baguhereza, ntugume usohora gusa nawe udafise abandi bantu baguha. Niryo banga benshi abakozi b'Imana batabikora gutya, badafise abantu babubaka, kubera hambavu yo kubaka abandi nawe urakeneye umuntu akubaka, hambavu yo gutera intege abandi nawe urakeneye ugutera intege. Buriya ntuzarebe, nta mukozi w'Imana n'umwe, nta mukuru n'umwe adafise mukuru wiwe, nta mukuru n'umwe adafise umujyanama, adafise umuhanuzi. Igihe abo bose ubabuze, umenya ngo uzapfa hakiri kare, uzagwa mu mitego hakiri kare. Buri muntu wese ategereza kugira umuntu ari hejuru ye, afise ikintu amurusha, amufasha, kandi ugeze imbere ye ugaca bugufi ndetse ukumviriza, kubera icyo umuntu abiba nico yimbura. Nimba bari hejuru yawe utabubaha, nawe abo uri hejuru ntibazakubaha, ntibazakumvira. Ubaha abari hejuru yawe kugira ngo nawe abari munsi yawe nabo babashe gukubaha. Utegerezwa kubaha mu mpande zose no kumvira abantu bose. Umwami Imana naguhe umugisha. Rero umuntu w'umunyabwenge ategerezwa kwigira umuswa kugira ngo yige ivyo atazi. Nubona umuntu avuga ngo ndazi ibintu byose, uzamenye ko atakintu aramenya. Igihe cyose uzavuga kuzi byose, azaba atakintu uramenya. Ko umunyabwenge ategerezwa kwigira umuswa kugira ngo yige ivyo atazi, kugira ngo amenye ivyo atarazi. Ariko umuntu w'umuswa ahantu hose amenya akantu kamwe, aca agapibiriya agaca yigira umunyabwenge. Uzababona azavugishwa rimwe aca yigira profete, yavuga ubutumwa rimwe akabona biremeye azaca yita evangeliste. No, kuba evangeliste ni ibango, si ibintu umuntu akwiye gusukamo umuntu. No, abapasiteri barakora amakosa yo gusengera abantu badafise ayo mabango, badafise iyo mihamagaro, baba ariko babaroga. Nuze wemere ko pasiteri agusengera ikintu wowe indani utumva indani muri wewe. We ubwa mbere utegereza guciyumvamo, kumva uwo muhamagaro indani muri wewe. Si ikintu bagusunikiramo, no, ni ikintu kiva indani muri wewe. Pasiteri nta kintu gishasha guha, pasiteri ntabwo atanga ibango. Yaguha ingabire ariko ntiyaguha ibango. Ibango ni ikintu Imana iba yaragushiriyeho gukora, kiba gisanzwe kiri indani muri wewe. Ashobora kugusengera mu bupasiteri, mugabo si waguhaye kuba pasiteri. Ni Imana iba yaragutoranije, we aba ariko aragira, aba ariko arashira ku mugaragaro icyo Imana yarangije gushira muri wewe. Nabajya abanyabwenge rero bagenda kwiga ku ishuri, si kuvuga ngo bagiye kwiga kugira ngo bakore ivyo bajya abantu bakoze. Ahubwo bagiye kwakira ubumenyi bubashoboza guhagurutsa ibiri indani muri bo abandi bantu batigeze bakora. Ko buri muntu wese yaje hano mu isi arafise icyo Imana yamushiriyeho, ntabwo wapfuye kubaho kugihamana. Umuntu wese abaho Imana imufiteho umugambi. Imana ibwira Yeremiya 1:5, gutaraba urusoro nari nkuzi, nari naragutoranije, nari naragushizeho kugira ngo usabe uvugishwa nanjye. Imana yaragutoranije kuva kera ku kintu uzakora. Ntusamara, nta uzagera, ntuzorenganya abantu ngo nibo batumye utagera ahantu runaka. Oya, uze wirenganye wewe ubwawe. Ni wewe nzitizi ikomeye yo gutagera ku iterambere ryawe, si Satani. Satani ntacyo yokora ngahagarika umugambi w'Imana ku buzima bwawe, ariko wewe ari ikintu wokora cyo tuma umugambi w'Imana ukomeza cyane upfa, kubera byose byugariye indani muri wewe. Imana iguhezagire cyane. Data mwiza, turagushimiye ku bwa zino nyigisho duhejeje kwiga, inzira 6 zidugeza ku bwenge. Urakoze kuduhishurira ano mabanga 6 yo tugeza ku bwenge kugira ngo dukore ibintu bikomeye. Uyu mwene data ndamusengeye ubwenge budasanzwe reka buze kuri we mu izina rya Yesu. Ibintu 6 umuye kubishyira mu ngiro, umuye kugira icyo bikozeho kugira ngo navyo bigire icyo bimugejejeho mu izina rya Kristo, amen. Wifuza gusengerwa cyangwa ufise ikibazo ushaka kubaza, ari indoto, ugomba gushigikira umurimo, WhatsApp yacu ni +257 65 986 540. Warahezagiwe cyane.